Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray ko min Abdoulaye Sow jibinande Jalaba Jagisa ko ɓeyata ɗon Thiale. Haray hande himeɗen ɗo invitugo kala musidɗo men julɗo haali pular on ɗo nder Italie on. Haray dimanche yontere hande le 6 octobre 2024 haray kala julɗo no evita Brescia. Ɗum haray noon ko wonɓe organisani en ko ɓe siɓɓe men wonɓe kaduɗe dina islam Oustaz Souleymane en. Haray ɓe invitani en ɗo docteur Ahmadouri Bari karamo koɓe men tedduɓe jooma gandal en woniranɓe en kamen lagine haray ndeñande ɓe senade ɗo ɓe wadde tournoi maɓɓe en Europe ɗo. En noon Italie ɗo Allah koren chanson haray koye dimanche le 6 octobre 2024 haray ndeñande ɓe Brescia. Haray kala julɗo wonɗo nder Italie guinéenjo ɗum tumanna guinéenjo julɗo haray no invita ndeñanden senagol ton heɗo maako docteur Ahmadouri ngam pise ko fi honnu en andi ɗo musidɓe men ɗo e busɗe marɗo kesoji busɗe landotoɗen ɓe wano ko ñawlagol suudu Europe ɗo wano ko affaire tiggangol en ɗo namporto en Europe ɗo affaire huntudagol e namporto en Europe ɗo haray no ñalli horude huntuɗa e yette bari ɓe rawna guril en ni kawtalɓe men ɓen ɗo. Donc haray ɗe gandi musidɓe men busɗo no mari kesoji ɗiɗi falte landare ɓe affaire wano wa'utuji men ɗin e ka lerji men ɗin golle ɗin haray mo kala no mari kesoji ndeñanden haray yande ɗum fo hiɗon invita ndeñanden ton senanagol en ton heɗano e maku men docteur Ahmadouri yo Allah waɗan en karmo koɓe men tedduɓe yoɓa ɓe joddi aljanna wanna ɓe joddi moƴƴiri pise senagol ha kamen ɗo wanna en bayanadi sigo ɗum ɗo komo kala falete haray ɗon habba ndeñanden kala humpaɗo adresse maɓɓe on no wawi contactude Ariane hoore fello ka page makko haray kadi min waɗa ɗon adresse on fof haray meɗen abdu inchallah. Assalamu aleykum Faykum Jagisa.